Yo halo guys, welcome back to Akamaro Motovlog, the real motovlog, no settingan. Anjay. Oke, apa kabar kalian semua? Selamat malam minggu, dan di malam yang ceria ini kita bareng sama Ibu Negara. Oh ya, malamnya aku nggak pakai Mio ya, malamnya aku pakai Scoopy-nya Ibu Negara yang nggak aku review ya kan, karena udah pernah aku review kan, ya kurang lebih sama lah kayak Scoopy hitam yang hari itu aku review, yang warna hitam. Cuman ini bedanya warna merah doang ya kan, tapi sama sih. Sama ini sih, beda tipe juga. Itu kan Prestek, kalau ini Sporty. Jadi ini kita mau muter-muter aja, cari angin ya malam minggu ya. Seperti biasa kita melewati ikon kota Banda Aceh ya kan. Di sebelah kanan ada Masjid Raya ya. Kita selalu melewati Masjid Raya ya kan. Kalau kalian yang nggak pernah mungkin ya pengen kali ya kan, kalau kita udah tiap hari pergi kerja lewat sini pak. Apa yang Somai Barbar? Oh gila sih, Somai Barbar itu pasti barbar rasanya tuh. Ya beginilah malam minggu di Banda Aceh ya. Oke guys, kita sampai Belang Padang nih ya. Ini depan aku nih Belang Padang. Kita nengok Belang Padang rame nggak ya? Biasanya sih jam segini udah rame nih ya. Kok malam minggu kayak gini ya kan. Wah, rame juga rupanya ya. Rame padahal cuaca kelabu ya kan, tapi orang tetap rame gitu nongkrong-nongkrong. Mungkin video ini sampai di Ulele ya cuman ya. Kita UTW Ulele nih ya kan. Rame Belang Padang hari ini. Rupanya cuaca yang kelabu itu nggak mempengaruhi orang datang kemari ya. Walaupun mendung tetap datang orang tuh. Inilah nih simpang nih sering macet nih, ini penyebabnya nih. Karena ada simpang 4 di situ kan. Jadi orang ada yang mau ke kiri, ke kanan, mau lurus ke belakang ya kan. Jadi rame. Macet lah jadinya. Oke guys, ini kita sampai Ulele nih ya. Inilah Ulele, malam minggu ini Ulele. Ini belum rame mungkin karena masih jam 8 atau enggak. Bisa jadi nih karena ini sih ya, mendung ya kan, jadi orang malas keluar juga. Sebenarnya kita malas keluar juga ya kan, cuma berhubung hari ini Ibu Negara tidak masak, jadi kita pengen makan nasi goreng di luar. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing, if you break like glass then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast then you learn how to beat 'em, if you take off the Itu tadi pas pergi soalnya memang udah hujan sih, cuman nggak lebat ya teman-teman. Mungkin segitu dulu video untuk hari ini. Kita jalan-jalannya udahan dulu ya kan. Aku mau langsung pulang nih karena udah dingin juga. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, see you next video and bye bye. The enemy is everything, it's mentally, unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading by